той кийим, сый кийимдер боюнча видео обзор. Азыр бул жакта соода болуп аткан экен. Сейчас ценасын сурайт. Чоңуз бул биринчи көйнөк канча? 1100 оптовый ценасы. Эки цвети бар экен. А буларчы? 650. 650'ден по 650. А могу эме ойнчоктор менен көйнөктөрчү? 1500. 1500 сомы. А размерлер кандай? Стандарт кандай? 3 размер. Real XL, 2XL. 3 размер экен. А могу ак көйнөктөрчү? 1200 стандарт. 1200 стандарт көйнөктөр экен. Ойнчоктор менен 1200 оптовый цена. Канча эки расцветка силер? Кара ак. Кара ак. А могу тор көйнөктөрүнчү? 1450. До колени 1450. О, канчадан? Оптом розницу му? Оптом. Оптом 500 сом. А розница? 700 сом. Бул жерде оптом жана розница бар экен. Аха. Могу көйнөктөрчү? 1300. 2 размер. 1300, 1300. А бул четкичи? А чоңуз? Kaça vereyim? Чоңуз мо биринчи көйнөкчүмү? 1300. 2 размер. Эки размерде 1300. Бул четки ак көйнөк 1000. 1250, 1750, 1400. Оптом mu? Да. 1400. 1200 четки көйнөк оптовый цена 1200. А булардын баасы кандай? 1800 2 размер, 1250 2 размер, 1750 2 размер, 1400. 1300, 1700, 1850 оптовая цена. Ак Самый большой көйнөктөр какой экен. тут? 2XL. А булар? Меня на банк тратить? Да. Буларчы? 1350, 1400, 1400, 1400. 3 размер. 1350, 1400. 3 размера. Примерочной нету, да, у вас? Размеров сколько? L, XL, 2XL. Она былтыр Жерде распродажалары да экен 500 сомдон. Но көйнөк канча болду чоңуз? 1400, 2 размер. 1400. 4 расцветкасы бар экен. 4 расцвет. А булчу мо ак кара? Мыңнан 2 размер. 1000 сом. Оптовая цена.